October ni sari ninga niya niya INP mizo channel atangin kan lo lo macheu kan channel min hlut saka min lo thlir saktu in za chunga lom thu kan soye tun tumpo Myanmar ram boy kal zel voin lama chanchin langsar zual kan thlir ho le anga chanchin langsar zual kan an ti chu ang hi atop thlengin min lo thlir sak le don nia nimin October ni rukhan Chin state chimlam paledwa khopoya terrorist sipai duty te anin kapa terrorist sipai pakhat aboralani hetiang hian anma ni po anin ngei lo chho zela ati zia viau zele chutianga sipai te zinga boina achu nu tlaidar li atanga dar sari thleng paledwa khopoya phone line zong anti top leilok vek boka tuna hian terrorist lam hian paledwa khopoya ei in thiar lu an la khapa wangin an boy lea internet line an nei mi lo bok October ni sari tukin khan kan pelet township yelong pan khua a kumsom ruk le pangami papakhat po an nu nen kan pelet khopuya bu fai le turin an kala khopui lu na chekke ta terrorist sipai ten an poisa ken zong cheng sing sari an lo chu sak ta vek nia soyani a an nuin poisa pelet le tura adi lai chuan silaya tinin ka hlum lo in du em ni antile ngala ni oma mel nga la ya hla an nei chhun kengin bu fayan leidona suam mang an tok ta ni a apoi tak zetani October ni sari tukin khan moon state pong township a YMBA committee member pakhat ukhin mong u chu tuti hriat lovin an kap hlum ukhin mong u hi voi riat zet ka ni in an ka na mun thlan mual bula aboral ngalani ani hi sipai lamtang ru tak angin an soya YMBA hi nikum me kha an tin tak ni in an chairman atan sipai lamtang uzolin tuna an mang me kani nimin October ni ruk chhun lai vel khan Makui region Miain township pidau kan khwa terrorist lamtang ninge yangai dalan an kap hlum le ni in khomi puite chuan an soi Makui region kan ko lam hi alaral muang lo khop mai kan ko township huam chunga civil mi te chu terrorist lam hian manin in phen nan an mang ta zel ni in voin lam chanchin bu then khat chuan an soya kan ko atanga kal chuak ta teng pani le motor somthum le pakwa zet kal chuak te chuan saido khwa lutin an khomi kumsom nga somruk mi vel po telin mi somni le pasari an mana in phenna nan mang nia soyani an man te zinga thingtlang lo nei te le kum upadeu te chu an chua le maya midang som chu an hruai ta zel ni an soibok kan ko kong pui zo a terrorist sipai kal te hian kong pui dunga an huang bike le motor te po thu zo fia po om chuang lovin an man zel mai ni an soya chanchin kan la khom thleng kha chuan bike som ni le motor te pasari an man to ani kan ko kong dunga hian terrorist lam hian be antok na sa em maya anti ngai na hrelo mi hringan mana in phenna nan mangta zelani ber Makui region tongduin chi lama chuan terrorist council chuan sipai bang te akau kir le mek ni in an chanchin hretu te chuan voin khan an soya heng pensioner an kau te hi an pension hlo ba ka sipai hlo noi thum an hlo bok don nia soyani heng pensioner sipayata na an kau le tak te hi ral matonga da tur chu ani lo ni om takin pensioner sipayatang le ta pakhat nupui chuan a soya khopui chunga security thok tuata nan ti ni in a soi minong hlana hian sipai tharal la theito lo ti kan soi kha adik chho viu zela tongduin chi khopuya sipai pensioner za vel chu sipaya antang le ngei ne soyani Sakain region Tichain township Mandalay le bamo in kalpo na kong puidung takong khopui kalna peng thuama tukin dar khat vel khan terrorist sipai motor an bom le a motor pakhat achia nia soyani a terrorist lampo an thile nual ni in report petu chuan DVB a hrila chunhulama chuan terrorist sipai thizat hi somni chuang an ni thuan soi October ni sari tukin dariat vel khan Sakain region tho Minkin township Minkin PDF tele terrorist sipai te anin kap le a terrorist sipai mi som palian kap lumani
terrorist te hi an chana cheboka an tlan chena sa hle nia soyani sipai zazet chuan tin to atangin tan paut laman pana chu kong laka pdf te chuan an lo lambuna chuta chuan terrorist pariat an thi phota boman ti puat nuin anin kap chhun zoma terrorist te chu chin duin luidung zo in an tlan chena sa hle ni chung te chu pdf lam chuan zui zelin terrorist paruk an ka hlum bel le a an vain som pali an thiani minkin township huam chunga chong yu khwa tukin dariat vel khan cdm atel du lo zirtir tu pakhat dokhin suimin an ti chu ama chen na ina tu ti hriat lovin an lo kap hlum to bok mi pale meichia ti poni to lo tu lam tangyen ni ti hini to mai zirtir tuan tha nu tok fanga sipayan thleng ve ngal maya khomi puite chu hlavin ramlama an tlan na sa hle nia soyani tin tukin varma jinglamdar ni vel khan tase township huam chunga terrorist motoran lo lambun ve poka chuta terrorist sipai thiza tero anla soi thei mai ri lo voina sakain region huam chung chawa po hian terrorist sipai somthum le pali aya tlem lo chu an thi le nge yani chu sakain lam hi an buai boka mun then khata terrorist sipai an thi mek lain mundanga chuan civil mi ten an lo tuar ve mek bok miong township mindan khwa voin chomadar som vel khan terrorist sipai motor pasari in an luta mindan kho in then khat an hal ngal tamaya in kang thel tura thok chuak mi pathum an kap hlum zui bok an ka hlum chan po in kang thelan tum wang ti ani maya mindan khwa in zaruk velani a voina terrorist sipai ten an hal sakhi inengza chi ange ti ala soi thei mai lova an khomi te chu mun him ni an ngai lampanin an tlan zo vekani nimin october ni rukhan kia nam sipai tele terrorist sipai te po an loin kap le ni in voin lama an chan chin tlang pui kan the thei ta chawani nimin october ni rukhan ta 9 township kongya khobula le phakan lama in dona chuaka terrorist lama hian an captain telin sipai som an borala deputy battalion commander pakhat telin midang pali in hliam natak an tuar bok ta 9 lama terrorist sipai te chu kia lamin bom ne nan lo lambuna chuta chuan terrorist sipai captain a borala ti chuan phakan lama sesi na tangata khaman lampanakal te an lambun na sipai som an thi boka midang pali in hliam natak an tuar hlomani kachin lama hian terrorist lam hian than tho bel renga reson an chop bel ngek boka chung chu kia lamin kong laka an lo kap vezel boka ni tin anin do rengani kan hnung karmasa lama po khan voisom pakhat anin kap ni in kia lam chuan an soi nepido pinmana township huam chunga terrorist sipai som ni vel duty na ma ke ti ke tan ti chu october ni ru nimin tlai dar nga vel khan nepido pdf ten an lu chila terrorist sipai parukan thia pdf lama thile hliam tuaran omlo nepido lampo zoi chuan an che thave tiale nimina hetia an beima nimin pia lamte po khan nepido muna sarkar office an lo bom to a cid office po an bei to boka chumitum chuan police palila in hliam an tuar nge ni tin october ni li po khan bullet la suya in an bom to boka an chena ve viau tranta october ni ruk nimin tu ka tang khan pra tele pale pdf te tang kopin terrorist sipai an kap le a van doi thak takin pra lama tangin mi pakhat aborala terrorist sipai lama tangin mi pathumin hliam na takan tuarani an soidan chuan ledama khwa terrorist sipai kal chuak te chu pdf lam hian lo changin an lo kapa pathum an kap hliama an dam kho chua porin lo hle ni nan soi nge chutia khodaya an mek lai kho chunga sipai terrorist te lu chil dan tur ralan rel lai mek chuan chu terrorist sipai lakal chuak velo somli zet chuan ral thuam lenin an kap ve ta thunga mi pakhat athi pha ba ka midang pani in hliam an tuar bokani darkar thum zet anin do chun zom nuwa pra le pdf lam chan athata zok thowa silai mu za som nga vel le bike pani an lak sak theile ni
Karen ni state Luaiko township huam chunga Nimin Khan terrorist sipai te chuan ral thuam lian an kap le vak maya an ral thuam lian ka awangin civil mi pakhat tu ti hriat lo athia midang pariatin hliam an tuar bok Nimina anin do na chanchin thi le hliam an om lo hi an la hre chiang theiri lovani Karen ni lama hian October ninga po khan Phapun district huam chung we mung lama le mun ranga terrorist sipai ten lambun an tok boka sipai pakwala yan thi ti KNDO chuan voin khan an soi bok terrorist sipai te chuan an kalna khu ami te chu an puak an phurtira in phenna nan mangta zel ni in an soi boka ni Karen ni state tho Fruso township Tipo su khomi kumsom thum le pani mi papakhat fapani nei to po nimin tlai da rukvel khan chan mu mal soitur chuang lovin an kap hlum ringot maya an ka hlum ta ka chu ral hlan in lama hong le ta zok ni in an soi terrorist council how to pa minong hlana chu Nimin Khan renguna kala tuipui lam ta na border guard force an tin thar program mang turin tan hlin lama akala ni hetia akal chung hian Nimin atang khan tukin lam thlengin bompu ka tam le hle ni in tan hlin lam chuan an soi Nimin tlai da rukvel khan buchuk road long sipai ho omna bula apuak phota da rukle minute somthum le panga apuak le a terrorist sipai te po chuan atu berngen ka ti po helovin silayan met puak na sale hle ni tin nizandar sari le chan vevel khan ko mu township moto kholama piusoti polte gate siam chu PDF laminan lu chil boka piusoti pol mi pathum chuan hliaman tur ngei ni in an soya chum hinu tok fanga boina chuana mun panin terrorist sipai te chuan kala chu kong laka PDF ten lo lam bun le in boman lo ti puak le a anin kap zui boka terrorist lammi pakhat athia midang pathumin hliaman tur bokani hetianga boina achu awang hian Nizan Khan wate khochak ta jok antia terrorist lam chuan thalai lam deuh mi paruk an man nia soyani bok hetiang thau hian Nizan Khan mayan kung lama bom voi ni apuak boka ensein lama voili apuaka ensein lam bom puaka phian hliam tur pani an omni in an soi mengala don lama voi khata puak bok October ni sari tukin dar nga chawvela tang khan bom apuak le tana South Dagon veng somni le pani na lama bom apu nuin silai ri voi som vel an thezui boka minong hlana azin boka rengun chu ven himnan beingor hle ni in an soyani voina kokan laminan din munan soidan chuan an nam sipai MNDAA tele terrorist sipai te chu October nili atanga niruk inkar nithum chung khan tumnga anin dova anni lama tangin sipai pakhatan chana pakhat dangin hliama tuar boka terrorist lam sipai thizat an la soi thei mai lovani an thi ve nol chuanarin om anni lampo mana thanga chung in ka hai khan om zian ei tak bik chuang lowani berhi tukin khan sian state marlam muse khopui luna golf khelna mual bula sipai officer te cholna in bula boma puak boka tin muse mel zale pangana check gate tu te nemo silayan met puak bok chanchin chiang takena la soi thei lovani khovel puma sum don na lam data lakhom tu pakhat panjiwa ina chin chia dan chuan kan parat India ram chungaral thuam lam siam tu company Bharat Electronics Limited BEL te chuan July thachung remote po khan remote control system le thona ven himna na manro tangkai tak sipai council hna alo zor ngei maya pubai de na hian engwangin nge Chevron company hi angai tha tlat le kan ti ang deuh tho khan kan India po hi sipai council lama aru ka tang angin angai thei tlat mai BEL hian drone lam thil le silai mu tiang chi ral la en na tiang chi lam chili nga lai mai terrorist sipai te alo pengei ni in Justice for Myanmar chona soyani pumodia hian Myanmar ram leilung hi China ai hian a thunun theilo palang ti a hlowa wangin sipai lam po hi aru kina thlop tlatemoni don ni le June thalama UN Assembly an nei sipai council nena ral thuam zor lo chungchanga po khan pumodia sarkar hi alo neutral tlat maya mi muwa zor chutingam silo
aru katran rubok si a angkhop mai BEL company a hian India sarkar hian sheranga bera an hlep zong zonga za asom nga le pakhat aya tam achangani hei hi India hian a chan phal lova chuwangin pumodia hian angoi pui ve mai mai te poni mai theya India dotha hian Nippon Life Insurance Company India rama sub officer an hong te hian sheran nga vele bera anni hian US dollar million zani le som nga lai an invesa anni dotha hi chuan Goldman Sachs Asset Management hian nia anni po BEL a hian US dollar million zani som thum le panga lai mai an invesa ni Spring Revolution chua atanga thariat thleng hian terrorist sipai te chuan civil mi sang khat le za le somruk vel an kap hlumto tiani a Myanmar hi sang ret le zasari le somsari an tlingta ti AAPP lam chuan an soi void October ni sari ni po hian khopui rang ranga demonstration an nei na sale hle a kalemeu hi ani zani le somli le pani na chia anita an fak om leni ole tuntuma Myanmar ram chanchin langsar zual kanan ti chwa thei chu khati zong kha ani a thir tu ten kan channel min hlut saka kan chanchin ti chu ang min lo thir sak thina wangin in chunga kan lo me